Lama mo ta foi. Koe ki a whien, me he The Darling Hotel I he Star Casino I Senee. Malo Siua. Malo la marie le ye tonga ko to pe mu me mai ko konga ua ne ki a fika mai sele ange ko fa wa sa me ma he ni ko ma ho no tolu ma foke pompong ki tempe. Fefe rak aho. Ola ki aho Luseane na fa fa bit ma ha pompong ko ma mai o malolo mai mo ma mai be ki ngahi wa kai nga ko meni alo au kama tuku bongbong mani he ono me ke pela na fa pito a fuoloa e manofo mau ko o sende ta tolu me manofo mau ko ke pela ko covid Fefe ho wakai ki e whitu koini. fa pito in Luseane ko e hotere pe mo casino eni fa pito ai fa fareni te fito ke hotere Koe ki a whien. Koe ki a whi, The Darling Hotel Sydney, Malo Siua. Part 2. Iyo, ko lagi aholo Luseane ko ta fa nof mai folo ta nof mau ta mai ki sene pa ko sene fuki a hoi ka ainga vave pa fula hi vavare e ka ki mau te fito ke te au e pa ko wanga be si a ken pela a push capital ka ko e maa ulo aki na maki he horo he ni maa alu he lu e feitu ko e kasino maa wat ke Nage ki mo usio e pa ngā siua. Musio be he pa nga mo nga I te pire o kasino mo nga misini ka ko mau ko ke ama pa ko mau atu ko ke kasino e la ki ao fa e ma me to koni ho ata na lunch o ia ko ka una ke a mai pe mo Part 3. ko e konga to luen ia ko la ki ao fu ke na la na ki ai ma ki he atu ai pa folo e malua ke ta fa ko pa ma fo ki mai ki o te reka koe aho hono ua ai ko ane awhia. Koe aho ne ka marare ke ma taukei I le ma Senee te whito ke whaitu tawa ake ni he city ko whekoa hingoa whaitu ni Luseane. Piedmont. Ka whaake o city, Senee City. Pea mahanga ki tahe tawa koe ko mai hen. Koe aho ne awhi na e lawa rewa ma mai ma whanki mea me chemist ma lawa ma ki shopping mami lai kai pe fo ken he whaka ofa ai me toko ne whare kai he ni ko e haka ingoa whare kai Luseane Fale koe na ki lai u fale kai siua. whare kai koe ni He nage ki whita. O ai sukio. Ke re mo whare kai koe kasino Part 3. ko e ko ane po ane awhi rewa na maa e whenga maari o whekaulaki mo tamatangata ko ne Luseane o ma fotoa ko ni ko Leon ono fefine ma o ma kaini foloa pe mo tara pe mo ini ke fai mau tina ane fiafi ihe parfait seafood mo ngai me to ko ni pe ko whakalata atu ne mana koa ma ia ni po kasino ko taukei le Moi sio ai pe sio, koe ke whaha pe, ko sio fia pe kasino. Sio fia pe ko sio tu pe me ma parfait ki ta whaake kasino ka kai pe ke hasirini ka ko mea pango o te kai pe ke ma vainga mau ha mi sini pe te ma ilo ha whainga mea whekawaki mo keini Part 3. Part 4.
Part 4, lava re ma appointment ane a feta, lava mo appointment e taha a honi, pia ma malolo, ma wakai holo ki heni, ko fu hotere ko ni, hotere lahi na langa ko e piki a Darling, Aku whaka ofa mo, no whaunga ulanga e ngai whaunga motua, whakakaukau e space, aluia ki o lunga mahale toka luia te Luseane anai. Ka kumako e pe mabawahe mai me Mitiafaifio alo au koe ako tape koe ahu ki studio mo lai peri. Ka kuhange Koe ni uke huhol he vao siua. So ange koe koe ki matala. Koe haya kuhange ia ko ihe mo vao. Ka koe ki konga pe ia o tali. Five. Koe konga ni mai ni ma ko mai fiafi hule lulu eni koe wikeni. Taha no ta fito pongpong ma foki at kikempela pate ma kaku ma malolo lelei na ma iai ngai taukei ma me tokoni i he fare kai koe ni kau sepani ai ngakai ngwalsan Sukio kataki koe ki mloko sai manatu ere Sukio ofa pito no me tokoni oia we ne koe ofa ha Nake ki kona he sake siua. Koe hopi whakasia pānia. Inu whoke sake koe nu ngai me lai se me ai. O ka hola e kau mea. E kau sapanika koe ofa Luseane a ifo e sake. Pe ato ifo. The last part. Whawhehu mai koe. Siua, ko ke ki vale lau he Sukio mo me whangi tisi. Nau e ket ka koe pik tatau e ifo e sake mo hopi. Koe ai e na whai tatau sake mo hopi mo whakatafe. O koe ke fuofi ki e hopi, ka koe whakatafe, e whakatafe fok me niu, fishe niu, ka ko hono ifo o me alu he whakatafe. Teke ngā hea whakatafe ka nao sinu, ka ko MALO hea pite whakatafe, ka mainu koe sake koe ni a kau sapani, nga makamata he sake vai taha, e koe ofi he vai. Na hau e tamata la mai, te mukamata he MALO hi, whakalakalas, pentalage, makamata pe i he vai, tange Luseane. Koe ngana uwhahe e au ia te pire koe o wharekai, ako ino e MALO hi ange koe whakatafe, pe koe hopi ka koe, mai pe he vai, The last part. 6. Hange nia koe mea, koe osi kono tō lau he Sukio mo me whangitisi. Koe ifo atu, wa o mai ke pise, hoko whangi fo i tisi koe, i whakasia O vale kausia pania si o he vahu o kai. Vale kausia pania no kai pe he whangitisi. Whangitisi foka te manga pe ua osi hoko mai ki hao i ki tisi ka, Ka kute alu pe pe o au koe ki hikinga ua. Nake pe koe kai ke fiu. Pe au e kai ke fiu, wa mai koe ke tisi hono tolu, ka mata ke whatwha ia, ka pe hepe hoku ke te whatonga, whawatu he kai pe te fiu. Ta koe te fiu ko noa koe ke... Hange nia koe mea, koe osi hono tōlu en. Iyo. Ka kou whamalo at ka inga po mea mai koe ngahi hoko eni o Polokalama koe haki i afi pe a te mato foki kon pela o malape Konga tolo o haki i afi pe te matafutafu ato ki afi ka koe ke lama tafutafu afi heni na amelai a tālingi te koe loto vao eni e turi ki tālingi o kou i ai ka kou whamalo at mo mea mai whamalo ka Luseane ono tataki mai mafuri haken ko Luseane u teknisini ko teknisini he Mitiafaifio he maupo o ki malolo Polokalama ko ia mau mai ma foki atu to hoko te malolo wi ka hau ka to hoko tau Mitiafaifio wi ke hoko mai o leri ki tau Polokalama Christmas o wala atu MALO au pito siua. MALO atu me he whale koe ukui koe Darling.